Ti Masakbayan Full Episode Channel, agyaman kami itipan na kangegem, ti episode itaket mabalin nga mang pabigbig itiriknam. Pudno ka di tinadamag ko, nga damanan iborbording mo ako lehiyala. Nakadama ka manan iti dayta. Wan no saan lang ti sungbat. Di mon amwan no asino tinangibaga kanyak. Labid laeng tinangibagakan ka itisan nga umno. Saan nga ulbod ti tao anang ibaga kanyak? Mano na babay ti boarding mo? Idi nakaadal da, pinanawan da kamutlaan. Saan apod no dayta nga ibagbagam? Ulbod ka talaga. Panawan ka man langan. Pumanaw ka! Tadi mo kaya't adenggan ti mading aramid mo! Bianca, naggapo dito akit ko kay ti salad nga babangan ta. Agong ungat. Saan tapay ngamin ang nakabayad iti abang? No di ta kano pa'y makabayad inton umay alawas. Agim pa kita kanon. Tapanawan tanto'y silid ta. Ay, sapay awan ti amok ang maalak kadana ng akwarta. Amok nga awan kwartada. Kasano nga rod daytan? No umalis ta iti boarding house, masapul tamanan ti ag deposit. Kaaduan kat 1 month advance, 1 month deposit. Anya nga rod ti aramidan tangay. Papananta. Sayang ti panagadal ta na sumardeng ta. Di mapantagpak pakaasi, nga inton umay abulan ti panagbayad ta. Oo, sige Papuskunan tan ti rupa ta. Awan mo't ngamin papananta. Apay nga inawis na dito'y parking lot ti dakkel a restaurant. Barang adda maban ni itak a sugar daddy. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Adda ngamin nakitak adekot si alumakay. Langana ti baknang ababaero. Anya kumanukas ta? Anya ti aramidam? Kayat ko ti makaadal. Tapno maliklikak ti kinarigat ti biyang. Kat, anya nga rod ti plan-planwam? No makita ta alumugan ti lakay iti kotsena. Kunwari, agpasagidak. Ha? Kasano no masagid kang agpaiso? Saan ko siguro nga ipatay? No ipanak iti ospital, nasayaag. Anya? Kayat mo ti maipan iti ospital? Hay, agmauyong ka ka din. Anday! Anday ko! Ala, Miss, nasagid ka kadi. nasagid mo ti gayam ko, sir. Mala. Aglugan kayo na tamapantaw iti doktor. Saan samot tan ang makapag natigayam ko, sir? Jaysikigan na tinasagid mo. Ala, tinulungtan taipanta iti doktor. Sige nga rod, sir. Amang ano ang danadangran kan kwa na. Isungarod nga ipanta iti doktor. Ipa-x-ray ta, tapno sigurado. Ala, tulungan na. Nagtulad kan anang ipasagid iti patong mo iti kotse. Nasakit nga rod ti patong ko. Napanandila kay. Napanaki na sa udya doktor. Ipakita na kano ti resulta ti x-ray. Mataranta ti lakay. Uray lakay tadamat itsura ti lobo. Anya ka di ti plano. Di ka maawatan. Baranday ta ti pakabuklan ti arapaap ko. Nulakat kayat na. Pagbalinak a sugar daddy. Ha? Kwartaam? Di kaya't mo asawan? Nulakat i-boarding na. Anya pa ngay. Madiday ta plano. Kasano na da asawa na? Asawa na lata. Saan kumot atagi ko ang ti asawa na? Buludak lang. Anya? Saan ka di abakat abalasang ti amom ababay? Wen, apay aya? Armom kit di, tabak nang dayjay. No ibagam apagadalan na kay ti kolehiyo. Sigurado, kayat na. Agadalak ko na? Sayang lang ti kinalaing mo. Nagsardang ka nagadal. Gaputagor nung kapay ako nam. Mayat nga tanimam amang tulong kanya? Nagkapsot kan. Madlaw ko nga adda panagayat kan kati amom. Unang bakit amay dilig kanyak? Sapay, nagado ti kamuro na. Bayampay deta kinabaket kan kamuro. Tinasken, makaturpos ka. Kasla jay linaon ti bulsa na ti almanak.
Mayat sa katisingasing mo. Adda nakaamwa nga agad adalon ti driver mo. Wen, ading ko. Kayat na ti agadal, iso a pinalubusan. Iji ka numot silid mon amat maturog. Awan dakas na, tagpada kami mat anawaya. Kat, mangala ka kadi iti sabali a driver mo. Amok mat ti agmaneho. Samaysa, itulod nak nga umuna iti bigat. Kat sukunan nak iti malam ijay restaurant ko. Driver mo laang idi. Ngam ita, driver and lover. Naragsak kami adwa. Awan makunak ka ni Henry. Kaskabsat mo, kayat kalaang nga palagipan. Ubing unay, kandi mo ammo no napudnukan ka. Iti kabayagnan kas driver ko. Diyak pa'y nakita anagaram iti sabali. Saan ba't apim mampanaw iti silid na iti asidag ti garahe me? Nya, humay mo ka di sukunan ti sugar mamim. Hoy, tangiwat mo. Mangag na ka. Ipasubo na kamanan. Lalaingam kit di ahut-hutan. Inakman kit DJ ayan na. Tilay bagbagam. Mhm. Intun adda makaidanon. Lalaingam alailwen. Tapno makadlaw. Ay, agtal na ka man. Imbag tawan ka duwata ditoy. Nasirib to'y gayim mo. Alangan ba't nga sa uak no adda kadwata. Ay na, nalaing kan. May paspasubo da tao ti raramidam. Ala, mapangkan iti ayan na. Oh, adda ka mo't gaya man, love. Nalpasan ti klase? Uwan, love. Imayak, apa man analpas ti klasik. Tapno makatulong akman. Si kakit di mat. Adamat dagiti waiter kan kusinera dito ay. Tumulong ak nga waiter, no ado ti tao. Adda kan kadayta? Amom, naku na ti kabsat ko, nga amangan kanunulukwan na. Anya? Kasano ko malukon ka? Amangan kanuno, kukwartaan naklaan. Saan pa mapasamak dayta? Napudno ako naikin ka? Pudno ka di dayta, nga imbagam. Wen, pudno na unay. Sika lang ti babae iti biyag ko. Umay ka man kit di. Makikiak dita. Awan pagdanagam, kung natigayam ko a doktor. Nasaktan la ang tinasagid ang muscles mo. Apay ngamin asinagid nak, sir. Agbalasiw kami kuma. Sorry, miss. Naira na nga minakinitak ti cellphone ko, tagre-ring. Mabit lang. Tay naggatangan ti agas di ta parmasya ti ospital. Kalpasan na, mapantayo iti kantin. Sige, sikat ti makaam mo, sir. Urayat ti agas, tanasakit ti patong ko. Sige, inakpay nga rod gatangan ti agas. Medyo limitam ti patong mo itay nakita ti nurse. Nagturod ka talaga. Basit laan da ito eh. Barang kumagat iti baniit. Ay, pilya ka talaga. Agkasapulan taon na iti kwarta. Madlaw abak ng tilakay. Ngam kaasimat, nagbalin a biktimam. Ay na, dinakman konsensyaan. Awag ti panagkasapulan da ito eh. Agpraktikal takit di. Siyak gayam ni Macario Douglas, may sa negosyante. Anya ti madaydayaw anagan, dagiti nalalapsat ababalasang. Siyakmat ni Bianca Lico, kolehyala, sir. Siyakmat ni Glenda. Kolehiyala akmat laang, sir. Ayun gayam. Apay nga da kayo iti parking lot. Awan sa apat kotseyo ijay. Kuha ngamin, sir. Kuna ti may sa akaadalan mi, amapan kami ijay. Taada ngamin aramidan mi. Class project, ngam kastoy matan tinapagteng ko. Anya ka di a class project dayta.
Anya ka di daytoy? Interview? Ay, una niya. Pasensya kayo na. Curious lang amin. Taga-syudad kayo kadi? Ako, sir, agab-abang kami laang. Nugas ta. Itulod kayo nga rod. Kalpasan ti pandangan tayo dito. Tanarigat ti agkumyot. No kayat yu, at the apartment ti gayem ko. At abanga ka, ng pimanaw ti sigod nga gigyan. No kayat yu, da kayon ti agyan. Ha? Wa, sir, awan pagbayad mi, naawan pa'y trabaho mi. Amumat, estudyante kami. Siya timang bayad. Ngawan kat nga ron ti agyan. No kayat yu, da kayo timang dalos. Siya ti agbayad. Ha? Agpaiso, sir? Kas mag-caretaker kami? Wen, ngam ka na yun nagtutimapan iti apartment. Okay, sir. Game. Kasanungay dagiti gargaret mi. No problem. Intayo alaen, tadamat lugan ko. Sige, kayo nga ron naging pake. Taurayan kayo dito isalas. Basit lang magkat diti gamit mi, sir. Okay, urayan kayo. Kasano tigayem mo? Marigatan samat amag na. Sana balit ang tulungak, sir. Siyak ton timang bagkat amang irwar kadagiti maikarga na iti maleta na. Nulakat may kargayon iti maleta o may kubagkatan. Saan mat siguro at tonelada ti kadagsan na? Saan mat, sir? Natungpalan ti kadikagom mo. Rumbang laang. Tanagsakit ti patong ko anasagid ti lugan ti loko alakay. Ibagbagam day tangam awmat basol na. Inggagaram ti nagpadumpar iti nagandar alugan. Ay, agtulag ta friend. No asino kadata ti arman na, agwin latan, tapno pagbalinan ta a sugar daddy. Kasano no ibaga na live-in, jak mairusok ti makilive-in iti lakay. Saan mat ngagnanayon a relasyon? Inton makalpas ta, goodbye! Ala, panangloko ti kasta, Bianca. Masigurado nga adda asawa na. Imposible nga awan. Ala, umay ka, rumor takit din dito sila. Amangan nung masikuranan nga gururay. Nakadanon tayo iti ababangak nga apartment. Kasi dag iti town, sir. Dakkel nga apartment. Wen. Ala, intay kita anti uneg. Adda dua siled, kan adda salas na. Bukod yuti kusina, banyo kan CR. Wow, nagmayatan no kasta, sir. Diyan naggapuan mi. Share kami iti kusina. Kastamot tan ti CR. Kasta ngamin ti boarding house dagiti estudyante. Duma dito ayan ti apartment ko. Ala, rumor tayon dito yung kotse. Taintay kita ang ti unag ti apartment. Sige, sir. Bianca, kumpot ka kanya. Numarigatan ka, bumaba iti kotse. Napanan dyan lakay. Ngam agsublinto ka no, ta kumustaan na ti kasasaad mo. Sika siguro ti kurso na da dyan lakay. Nagbaligi ta, friend. Naka-apartment ta adi na oras. Galanti alakay. Nasakit ti patong ko. Kasanood na nadangran atulang mo. Ay, sikan tumat namin. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang kumat anong tartaray. Ay na, kaslata mo't labak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo't kisilid. Bay ang tabakante, ti may sa asilid. Yan. Saan mat ngagtartaray itay tilugan? Mangrugi pay laang mat amag na. Kabutang kumat anong tartaray. Ay na, kastamot bak ng dituyan. Agkasilid talaangan, tanalawa mo't kisilid.
Bay anta abakante ti may sa asilid? Apay, saan mo ka di akayak nga agkasilid ta? Saan mat ngay ti kasta? Ngam saan ka di amay mayat? No saggay sata iti silid? Naglawa mo't ngamin. Kabutang kung samot nagmaymay sa. Loka, anya kumati kabuteng mo ngay? Sa bagay. Nagasat ta. Taaddan pagyanan ta libre. Sigurado nga adda kasukat dayto eh. Agsagana ta. Naggapgapuan manen. Napan ka man nga tan nagbabae. Apay ay aday tatisang kay bagam. At adaman nga ta nga agbusingar tingiwat mo no aglalaki ak. Ay, anya ti klase matao. Di ka pulos maaawatan. Ay, may mayat no kamam tingiwat mo. Tapno natal na dito'y balay. Makauma ka. Makauma ka kunam. Ngaminton adamariknam. Masapul laktumot laang. Ay, nga rod di kayat mo inton agsakitak. Mangisang petak iti mga sikaso kanyak. Tapno saan asika akanayon. Buribur ka talaga ti ulok. Sikamot lang timang burburibur iti ulom. No intal nam kuma. O, di nasaysaya at pay. Uy, kasla ka bak na nga bro. Di kutse ka pa yun amapan iti pagadalan. Rugyan nak manan arabakan. Ay, yung ka man mo't mangkita iti karelasyon mo? Awan mo't nga rod makitak abakit abak nang. Uy, di ka tumanagari. Ha? Ang mga nukilat arumwar ni Brigida iti opisina na. Ha? Kabutang mo ka din ni commander mo? Anya ako mandar ngay bagbagam. Ha? Saan mo't anamandar? Tapno komandar. Anya nga rod nga iti bagak. Lover. Umapal kan samit. Mhm. Ikang kanto iti kortam, loko. Ay katmangtad ka nga rodan Tapno mairam no dakmat. Aguray kamit tag-diskarte akpay. Kumusta ka? Saan mat una yan anasakit tinadong pa, sir? Ngam, kasano no addan to klase? Nasakit no magnaak. Imbag ata nagsaro no ti Domingo ken holiday. Ako At dahil sang pat mo nga adu prutas kan groceries. Umayak to ditoy, nood na klase, Itulod kayo di pagadalan. Namnamaak day taas, eh. Di na kumaawagan iti, sir. Anya nga rod di kayat mo ayawag ko kan ka. Saan tamit nga agkaedad? Tapno awagan kay tinagan mo. Aqua. Amuma. Napintas ka, Bianca. Agyaman nak, no napintasak iti matang mo. Uray si kamat. Nataer ka. Sanak amang rabrabak. Agpay suti bagbagak. Apay, ti ko nam kadikat mang rabraba kakmat. Nataer ka mat ngagpayso. Kasla na unod ti pampanunutam, Makaryo. Na. Apay apati panagpanunot ko kat pagparikutam. Mas daawak ngamin, tanaulimag kay ta. No anya tinakan mo tanagbaliw sabot ton titigtignay mo. Mabalin ka di nga agulimag kamat. Disturbom ti panagpampanunot ko. Mabalin ka di amaamuan, no anya ti pampanunutam. May papan iti negosyo ti pampanunutek. No kasano nga umado ti ganansya ka. Tapno addamanen itad mo iti babaim, kasta ka di. Di mo ka di kayat amanayunan ti itad ko kan ka? Nasayaat ko ma, no siyakla ang ti pangpangtadam iti kwartam. Wow! Nagado a prutas kan groceries. Nangalaam. Insangpet nila kay Makaryo. Anya nga tati kasukat day tingar aramidan nila kay Makaryo. Nagparipirip kanya. Amok nga ayat ti kasukat ti amin. Nagparipirip kan ka? Kayat nga roda sa wanday ta, asika ti kayat na. Awan dakas na. Sigurado at tulungan nak nga agadal. Bianca, mabalin ka di ang makipagyanak lata dito apartment.
Uray siya kundi para luto, para dalus, kan para laba. Wala, masapul asaan tang agsina. Agayam ta. Jakmat kaya tiyagmay may sa dito apartment. Kasano no ibaga na nga ag-live-in kayo? Saan ko nga ibilang a live-in? Ta saan kami mat nga agkabalay? Umay laang dito'y apartment no kayat na. Itulog kay di restaurant. Sakbay mapanak iti pagadalan. Wen, tanasa papaymat. Tapno saan ka amarigatan. Ikan ka iti kwarta. Tauray ijay kantin ka amangan intol aldaw. Alas 12 ngagpaiso ti dismissal ko. Ada pa aramidak a homework ko. Sakbay asumroy kakmanan itang nga alauna. Iso nga rod, tapno saan ka amarigatan, ikan ka iti kwarta. Thank you, alab. Nagsingpet ka. Iso nga, ayatan ka. Kasta ti panagayat ko kan ka. No saan ka kumanga agad-adal? Agalay satan. Ay, kwa, oray santa pa yung agkalay sa... Nulakat na pudno tayo titunggal may sa. Mayat daytan, lab. Wan matkit di. Ang may mayat matla ang dagkalay sa. Tapno legal ako nada. Saan nagpada ti oras ti klase ta? Umuna kang agritira. Idinto ta maudi ak pa iti 30 minutes. At daintad ni makaryo kanyak a kwarta. Manganta iti kantin inton aldaw. Umuna ak ijay kantin. Urayan ka. O sige, orayan nak tong harod ijay At da aramidak a homework ko. Pangururayak to kan ka. Malagip ko man nila kay Makaryo. Galante alakay. Kanayon na ka nga ikanti kwarta. Idi inawagak iti daddy kat naragsakan. Ninayunan na tiintad na kanyak a kwarta. Talaga? Makunkonsensya ak. Mairan-rano dakmuton iti kinasingpot na. Ay na, papuskulen ta tirupat na. Taagpada taan na uman itirigat. No makaturpos na, makalungaw tamatan. Ada na pintas na babaya sumrag iti kantin. Kasla marigata na magna. Kasla nasakit ti saka na. Inak man tulungan. Need help, miss? Marigatan kan samat. Saan magkit di? Ay, nasagid ngamin ti patong ko. Isa na sakit. Tulungan kang agtugaw iti asidag abakante at tugawan. Agyaman na. Aday ta. Agtugaw kan. Siyak ni Henry Diaz. Si kamot ni... Biyang kaliko. Estudyante ka kadimat dito Uwan. Ano ti sakam? Binangga ti may salugan. Imbagkit ti kasaan nga agtartaray ti lugan. Nagragsak kayo mat ka ni Henry itay bigat iji kantin. Nagtaer a lalaki. Ken makayayo a kasarsarita. Mas makaayayo ka di ngam nila kay Makaryo. Lakay ni Makaryo a para kanyak. Kwarta na laang ti kayat ko kankwana. Ay, makapakonsensya man. Kaasi mo't sila kay. Awan mabalin ko. Ibagbagak laang ti pudno. Di mo ko na akursonada mo't ni Henry. Ulbudak no ibagak asaan. Iso ti arapaap ko a lalaki. Baknang, nataar, natayang. Ken, nalaing amakirin nabat. Baknang mo't ni Makaryo Baknang ngamlakay. Sa maysa, basit a tao. Saan kaming agbagay? Awan mo, di bakat iti opisina na. Nibagat mo. Ha? Kunak man no love ti awag mo kan kuana. Love dumdumngag. Bakit? No saan adumdumngag? Ay, loko ka talaga. Egtal na ka man. Sikatin ang durog kanya. Kinayat mo mat. Di ko namkit di. Kayat mo mat. Ngam di mo mat masalabay. No adda kayo itirwar. Egtal na ka man. Sa labayam ki din tayo jay. Bakit lang aruday? Adapay kamuro na. Ngam adu ti kwarta na iti bangko.
Iso nga raw nga nanusak. Ay, pakasarakak mo't nga ta iti uray bakit. No adula kat ti kwartana. Timbang sakit ti malas mo, bro, ah. Ah. Kabutang na ka ti matrona. Ah. Kasano kat saan ka mo't agwapo? Anya? Unay mat daytan. Madlaw adi ka nakaturog Ada ka di parikot? Adamot nila kay makaryo idirabi Ada nga paiso. Ngam ni Henry ti adday ti panunot ko. Ay, nagmayat ket kuman no ni Henry. Saan ket ani makaryo? Ngam, mapagadal na kangatamot ni Henry. Diyan ka mo. Ngam, di ko tiyemot ti loko. Ang mga no kabailan naman. Masigurado apagad-adalan dagiti dadakkel na. Alangan mo't apati si kakat pagadalan da. Sa bagay. Ngam, amon. Ay, nainlavakan ko na. Kastoy gayam ti agayat. Kaya't ko makita akanayon. Kunakon kat nga adda ka dito kantin, iti pagadalan. Apay ko mano adda. Adda ka di masapul mo? Awan matutang ko kan ka. Tapno sigsig ka anak makita kasingiran. Ay, nakal ti utang mo kanyak. Inutang mo ti pusok. Anya? Kasano ko mati panangutang ko iti puso? Ini saan ka nakita? Nadadaan sa ti pusok. Ta saan sa amatan ngagpitik. Ngam ita, ta nakita ka. Nang rugi man ang ngagpitik. Ayaw tala ka man. Kaya't mo asawan. Natay, ngam nagunga. Diyan ka mo. Basta kasta ti panangiladawan ko. Nalidem ti lubong ko, no di ka makita. Diyak mata mo. No apay anaragsakak, nagsangsangot na. No kasta, agpada tayo ti marikrik na iti tunggal maysa. Nakatangad ka mat iti bubida. Ngam idi kumitaak. Awan mat uray alutiit nga makitak. Ani aya tikit kita Kanya nga tatiramidak. Nakayawan ang iti maysa nagpinta sa babae. Estudyante. Nakayawan ka lang Kidayam no masabat mo. Anya? Ang kasano ni lover mo no mamuan na. Dahil tangarad. Diyak na mo ti aramidak, Pards. Ang bak na nga taday ta babae, uno saan? Nakita nga danang itulod kan kwa na alakay. Inawagan na iti daddy. Uy. Siguro, ama na day jay. Bak na nga no kasta. Swerte manan, bro. Adda nakasagana nga agur-uray kan ka. Angam no sa anak nga gunay. Amang ano adda makauna. Ay, nagpintas. Addaam mo kiti universidad. Nasauda kanyak, nga adda kano kanayon akasinsinnarak ni Henry iti kantin iti pagadalan. Anya, agpayso ka di dayta nga imbagam. Wan, dayta tinaidanon kanyak. Iso nga galwad ka. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga ita? Ngam siyak ti tao asaan apaloko. Saan ang mabalinda ito'y? No mapanagnagak ti amin, aglaok ti ukis kan inukisan. Anya ti aramidam. Saan ko pa'y ang maibaga? Ngam siyak ti tao asaan apalokloko. Ang mga nupod no ti atap ko, nga aramaten nakalaeng tapno makaadal. No aramidan na ti kasta, ibabawik amin dagiti adda iti bagina. Alaak amin akukwak. Saan siguro mat nga agulbot tinang ibaga kanyak? Masapul at akwatak dayta nga imbagam, ading ko. Aganad ka, bro. Adda nakitak akasasaon ni love mo. Di da mo, adda iti asidag. Anya tinangag mo? Kasla si putan da ka kano.
Tada kasin sinarak mo a babae. Ay, sus, delikado no kasta. Ay, jak pa ila makipagkit-kita ka ni Bianca, no kasta lang. Ay, rumbang lang ah. Ang mga nudakas ti mapasamak. Imbaglakit din tananggag mo ti saritaan da. Kunak matenkan ka. Nalaing to'y gayem mo. Agyaman ak bro ah. Talaga na pudno ka gayem. Agsipo, ta si kati best friend ko. Hello, Henry. Si kakadida itoy. Uwan Bianca, may liwak namin. Ngam, saan tapay lang agkikita ah. Apay ka di. Adda ka di parikot. Naamuan ni mami nga adda kasinsinara ko iti kantin. Istrikto ngamin. Ang mga no dinaktikan iti allowance ko. Kasta ka di. O sige. Saan akon amapan iti kantin? Day talati kayat kung idanon kan ka. Sapay lang ko matamawatan na ka. Bye. Bye, Henry. Sino din nakasaritam iti cellphone mo? Naliday ka mat. Ni Henry. Paritan ka no ni mami na nga adda ka sinarak na iti pagadalan. Kasta ka di? Lipatam nga minan day a Henry. Nila kay makalyulaangan ti ipamaysam. Dumada iti akam iti biyag ko. Ni Henry ti ayan ti ragsak ko. Ngam kaasi mat nila kay makaryo. Apay ko makaasi. Syakit di ati kaasi. Ta iturturod ko ti makirelasyon ken kuana. Tapno laang makaadala. Kaasi tararamatan para iti financial abanag. Ngam, agsaksakripisyo akman. Saan ka di arumbang kumaanapudno ka kenkwana, ta itod na mo ti amin akasapulam? Diyak manam mo. Ngam nalidayak no saan ko makita ni Henry. Adda na kaidanon kanyak, nga adda ka naman itultulod mo iti universidad. Adda ka di rumbang amaamuak. Hadday ta ka manen. Bimusingar manen ti armas mo. Kasla ka nagitlog a manok, putak. Ipalagip ko ken ka, Makaryo. Amangan no nalipatam. Anya ko matinalipatak? Kukwa ti pamilya mi ti imat-mato na manegosyo. Numapunuanak ken ka, isina ka, ket ibabawik mo't amin apartem iti kumpanya. Sikagid di mat. Luklukon na kalaang tinangidanon ken ka. Saan apudno nga adda itultulod ko iti universidad? Mano atawon nga inananusan ka. Nga may sapay akam marim. Talaga pagbabawyamon ti amin. Anya ko mati aramidam. Umulog ka dito'y balay nga awan pulos maitugot mo. Ah. Upat laang apantalon ken kamiseta ti ingkamag mo. Ngam narunot dan. Ha! Ah. Makaalak-lakayan. Adda binilin ko amang sipot ka ni Henry. Ngam awan mo't kano ti kasinsin narak na. Sigurado ka? Saan laang kano anaminsan, wano namin doa nakita da. Kanaragsak da kano agsarsarita. Ngam awan mo't naibaga ti binilin ko amang sipot. Saan nga ta nakadlaw da? Iso asandan ang nagsinarak? Amangan no nairanala ang akaadalan na tinakita da akadwana iti kantin. Jaklam mo? Ngam, apay nga rot aka na yun. Ngam kantin kinagsinarakan da. Saan mo't a hotel? Nabayag basita na di kami nagsinarak ka ni Bianca, pare. Isu ka di akaslad da birbiro kam. Uwan nga rod. Nalidim ti lubong ko. Gaputa, sumagmamanungal daw di kam nagkit-kita. Ngam no siyak ti adda iti sitwasyon mo. Mangkita ak iti seled nga bangak. Kat ije kami ngagkita. Mayat sa dayta ngagpaiso Ti parekot. Pangalak iti dakkel agatad apagabang ko iti desente asiled. Masapul pa'y aya a desente. Amang ano di na mairusok ti mapan iti simple asiled. Kastamat ngamin dagiti papaknang. Sangsangwam dagiti libro. Ngam sabali tinakaiturungan dagita matam.
Ah, Narigat ka di? dala dakila parikot. Agkasapulan ti pamilyak iti dakila gatad. Oh, dahita ka di ti pakariribukan. Huwin nga rod. Ang sana ka makatulong. Tagad adalak pa imat. Tapno di damot ko na adi ka makatulong. Ikan ka, iti-itad mo kadakwada. Ang love. Saan mo apagrebangan dayta? Apay kit din asaan. Tulong ko iti pamilyam. Sika talaga tintin nagtilangit. Akas anghel at tumulong no adda pa karigatak, love. I love you. Ay ayaten kamot unay. Iso nga aramidak dagitoy, Henry. Ne. Unay mo't daytan nga isem mo. Tumanon mo't tan itilapayag mo. Anya ti makagapo. Ada ka di amom adisente asilid nga abangan? Ne. Adan samot na diskitar mo a kwarta. Di mo damagan. Intaman kit di agkita iti abangan asilid. Anya nga iti ipakadak ka nilaw mo. Ibaga akadwanak amapan ije lugar tayo. Una. Ala, inta agberok iti silid nga rod. Ang magura ka. Umanugot nga tani Bianca, ama kisinarak iti mabirokam asilid. Masigurado ka, takanayon kami nga agchat. Mailiw ka no kanya. Henry, nakitam day ta nakapaskil iti gate. Aywan, adang agpaiso. Intaman kitaan. Masiguradok amidyo nangina. Tanapintas apasdag. Kabarbaro pa'y. Adbansak, tapno saan ko ang magasto ti kwartang igam ko. Ang kasanon, numaibusan ka. Makamuditan. Adalakit pangipapasan mi kanibiyang ka iti iliw mi iti tunggal maysa. Ayusin. Ang saan nga taamaamuan ni love mo, dahito yung aramidam. Saan kami ngagtip-tipon dito ya? Agsinara kami lang mata. Oh, Una, ngam, kasanon no agsikog ni Bianca. Paran anak ka diti ubing, tapara o awir mat tibakbaket. tal na ka man. Tila sasawa mo, pards. Awan papanan na, no di kasta. Hello, Henry. Nabayag basitan adita nagkita. Adak dito Blue House iti San Juan Street. Dito masungad. Makaumay ka kadi dito eh. Awan mo't klase tayo ita. Ita ka din? Wen, adak dito eh. Urayan ka iti Blue House, ha? O sige, agluganak iti taksi. Umayak dita. Pasensya kan. Nusan ka nga umay masukon. Amangan nga min, no adda makakita ka data, ha? Wen, maawatak. O sige, umayak kon. Bye. Apay matartaranta ka. Papanam? Agkita kami laang kin Henry. Adda importante ang pagsaritaan mi. Adala nga ruda nila kay Makaryo a lover mo. Makisinarak ka pa'y ngamin iti sa bali. Amumat, mapilpilita naklaang anak relasyon kin ni Makaryo. Ngamadi ti mangloko. Agpada kami laang amang lokloko. Tadamot asawa na. Laglagi pam. Madi taglangoy iti doa karayan. Amangan numaiyanod ka. Ay na friend, pagsasaula ang data. O sige, mapanakon. Naibagta si Mangpet kan. Mailiw akon kan ka. Kastaak mo, Henry. Papananta ka di. Mapantay ti unag. Adda silid nga inabangak. Apag sinarakan ta. No adda oras tangag sinarak. Inta nga rudin. Ang mga noda makakita ka data. Nagmayat ko nga. No sana may lamlamang ti relasyon ta. Agungat tumot nga ni mami. Uray siya. Sigurado lakit di nga agungat-mat ni daddy. Numaamuan na ti relasyon ta. Di na kun ikan iti allowance. Ay, agpada ta nga rod ha. Isonas kan nga ilimod ta ti relasyon ta. Narigatan. No maputid ti allowance ta. Glenda, napanan ni Bianca. Apay nga awan, katrumabiin. Jack mo tamo, sir. Amangan no da nangawis kan kwa na. Naka-off pa iti cellphone na. Wan nga rod, sir. Jack mo't makontak.
Amang lobat laan. Mabalin na kasta. Ngam napanan na ngay nga ta. Awan matchat na no ayan na. Di kay agdanag, sir. Adan ton day dyan ton bigat. Agsubli ak tulangan inton bigat. Sige, sir. Ibagak to kan kwa na, nga agsubli kayo inton bigat. Wen, katagyaman na ka. Ala, inak nga rudan. Or-orayam ka din ni Henry? Api akas laawan. Saan na si Mangpet? Di namat imbaga nga umyan itinapanan na. Inawagam ka din? Naka-off ti cellphone na. Saan ko ang makontak? Ay, awan pa nagtalog ko kay ni Henry. Saan ka nga agsaw iti kasta? Awan pa'y napanagnagam, ama di nga aramid na. Awan pa'y ita. Ngam ka sa no, maduktalam aluklukon na ka. Jack pa'y kayat ti agsaw. Taawan pa'y napanagnagak. Jack ngamin mamati nga ay ayaten na ka ni Henry. Ininsultuen na ka di, Lucia. Latingitak no day ti mariknam. Ngam ubing unay, ama idiligkan ka. Nalaos tiragsak ko no addaak iti sidong mo, Henry. Ura siya. Numabalin, jak kahit ngagsinata iti dayto asilid. Dito'y tansalaangan. Masiguradong kadiya saan nga gungot ni dadim? No dinak ikan ni daddy. Ken dinakamot ikan ni mami mo. Kasano ti biyagta? Dayta tidak kala parikot. Amok adi ka pa'y mabiyag. Nawan itad kanyak ni mami. Saan tapay mat amakabirok iti trabaho ta? Tadi tapay nagturpos. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito ya? Imbag tolo nga makaturpos tawan. Agawid ta ka din? Una, masiguradok ang madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Sige, agsarak tantumanan. Ano san tapay nga ragtag sinarak dito eh? Imbag tolo nga makaturpos ta, wen? Agawid ta ka din? Una, tama siguradok ang madanagan ni mami. No jak pala sumangpet. Kapilitan nga rod nga agawid ta. Amangan mat numaamon ni daddy. Basta awan klase ta. Umay ta dito eh. Daytoy asilid ti umok ti ayan ayat ta. Nagnapan ang aya. Imay idikalman nila kay Makaryo. Imbagam ka di ang nagsarak kami kini Henry? Saan? Basta, imbaga ka jak amo no napanam. Imbaga nga amangan no, ada nangawis kan ka. Agyaman haktaam mong ti imbagam. Numabalin, jak kaya takaluban ti mading aramid. Apay no sardangam ngaminan day tingar aramidang Bianca. Anya ti sardengak? Ti makirelasyon kini Henry? Wano ni Makaryo? Agpili ka. Rumbang amay salaag ti karelasyon mo. No isinak ni Makaryo, saan ako na makaturpos? Ngam, jak mat kayat nga isina ni Henry. Gaputa ay ayater. Imbag man tama irusok mo ti mangluko iti tao. Makunkonsensya ak pa yan. Anya ko matibasol mo, katsyak mat ti mga aramid iti dayta. Ay na, Glenda, utek laang tapno lumuaw da tao. Oh, ada ka matgayam, daddy. Nakarubwat akon amapan iji pagadalan. Ala, lumugan ka nga rudan, tamapantan. Nakalukat mo ti ruangan ti lugan. Okay, Dad. Ay, gayam. Napanami di rabi. Sorry, ha. Adda nagawis ang kaklase. Pinilit dak nga iminom. Gaputa sa anak anairwam. Diyak matamo anak katurog ak iti sofa. Diyak pa'y maawagan ti cellphone mo. Lobat ngamin, Dad. Sorry, ha. Please, di na ko makagura. Saan ton ang maulit? Promise. I love you, Dad. I love you, Bianca. Ket di na ko maisuksukat. Apay ko mga isukat ka, kat nagsingpot ka kanya. Jakton makasarak itikaskan ka kasingpot. Itud ko amin ang masapsapol mo.
Basta di ka makirelasyon iti sabali. Ikarik, saan kanto nga isukat, Daddy? Apaya di ka imawag, no di ka makasangpat. Tapno jak nagururay. Nalubat nga ti cellphone ko. Sa mesa, nadadailan ti lugan. Iso at tinarimaan ko pa'y, sakbay nga intuloy ko tinagbiyahe. Kasta ka di. Kat, kumusta ti kabagyam nga agsakit? Nakagatang dan iti agas na. Sana naparikot. Agyaman dalaunay kan ka iti inted mo. Kaano ka kadimanen na mapanijay? Mabayag pa'y, love. Intunog gumatang damanan iti agas ti masakit, ha? Umayak tuman ba't agpasyar iti ayan ti kabagyam? Ha? Una. Intanto mo tagpasyar ijay lugaryo. Yam amunak kadagiti kabagyam. Di mo ka di madlaw akanayon nga awan ni Henry dito'y balay mo? Apay kadi akanayon mo asipsiputan ni Henry. Adda nakakita ken kuana nga dakadwa na a babae. Kinebin na kanupay. Amangan no umapala ang dagita amang idandanon kan ka iti palso adamag. Anya ko mati apalan da. Imbaga dalaang mati nakita da. Ibagadakan ka nga adda babae ni Henry nga uray awan mo. Ulitak nga ibagakan ka. Agridam ka kuma. Kaasi ka amang namnama anapudnukan ka ni Henry ngam saan mo't gayam. Lucia, awan pa'y nakitak amadi nga inaramid ni Henry. Saan mo kuma adadaelan tinasaya at apanaglangan mi? Saan ko adadaelan, manang? Kaya't kalaang nga isakit. Agyamanak, ngam jak kasapulan ti panangisakit mo. Padpadaksemet ni Henry. Pards, kanayon kayon samot nga agsinarak ka ni Bianca. Ha? Amangan numakadlaw ni Mamim. Kanayon ko akailiw ni Bianca. Naragsakak. No iso ti kadwak. Taimbaga kon. Amangan no agsikog. Delikado ka. Saan kumapay mat nga agsikog, ha? Tagad-adal kami pailangan mat. Kasano kumaasaan nga agsikog? Kat kanayon kayo mat nga agkita. No nilove mo abakit. Saanan nga agsikog dayjay? Uray saanin, ha? Agbalin pa'y aparikot. Apay kumaparikot. Ti bagamkit di. Bakiten. Isuasaanan nga agsikog. Ano na bakit kita man nagkakudita ba niyo? Friend, kasano da ito yan? Positive mat ti resulta ti pregnancy test ko. Ay, daytan ni bagbagak. No makidan na ka, sigurado nga agsikog ka. Anya ita ti aramid. Anya pa'y ngay, iyanak mo Kasano? Agadalak ka di amasikog. Saan ka di akababain kat awan asawa? Ibain mo ti agsikog. Ngam saan mo nga ibain ti nakidanay ti lalaki. Masapol nga ibagakin ni Makaryo amasikuga. Tapno ad-ado ti itad na nga allowance ko. Saan ka di ani Henry ti ama ti sikog mo? Wan, ngam sigurado asaan pa'y amang tad iti allowance ko. Tapadak mat nga estudyante. Kunam siguro asaan ko nga mga damanan sa bali a babae iti biyag mo. Anya ka di ti bagbagam. Awan ti babaek. Di na kun ulbudan pa'y. Agresign kan iti kompanyami. No dapay delikadesam. Awanan ka iti bain. Agresign. Apay. Imbagak idikan kan. Anauma akon iti kinababaerom. San ka di? Ngam nakirelasyon ka lang. Tay ti sabali a babae. Anya itati kayat mo mapasamak. Nawayakan a pumanaw diti balay ko. Pati kotse ibatim. Kukwak dayjay. Magnaka arumwar. Saan kumamat, Magda? Di na kumamot pag-resignen. Kan saan mo kumamot nga ibabawi ti kotse? Namin anon ang nagpakpakaasya ka di na kumaisuksukat. Ngam insukat na klata. Isa pumanaw ka na.
na umaakon kan ka, di kan kayat amakita. Kasano da ito yun, Henry, honey? Positive matan ti resulta ti pregnancy test ko. Masikog ka. Kasanong ti panagadal mo? Dahil tangarod ti parikot ko. Kasano no dakkel ton ti tiyan ko. Alangan amapanak pa ilaang iti pagadalan. Kasano na maamuan ni daddy mamasikog ka? Bagak nga takin ni daddy, amasikuga. Saan nga tangagungat? Ang mga nupilitin na amang ikalaysakan ka. No ibaga na ngagkalaysata. O, gagkalaysata. Ibagam kin ni mamim, taagkalaysatan. Anya, ibaga ka ni mami nga kalaysata. Ne. Apay ang mariribukan kalaunay. Kaslamat narbakad suuran day tarupam. Nagalas. Masikog ni Bianca. Ah. Ibaga na din nga ibaga kano ka ni mami tagkalaysa kami. Ah? Ti amuna ka di. Kat pudno amamim, ti awagam iti mami. Di na mo, akalivin mo. Kat, anyang iti aramidam? Jack nga rotam mo. No nagatel ko ma. Jack mo, no anya ti kudkudak. Daitan ti ibagbaga ka. Ita, kapilitan ng agpili ka. Ni Bianca, wano, dayjay abakat. Napatag ti panagadal ko. Kat ni Brihida ti back up iti amin. Ang napatagmot ni Bianca. Anyamatan. Ikalaysanak ko man ni Henry. Tapno mairano dak iti kinabak nang da. Masiguradong ka di abak ng da Henry? Adda ka di marigrigat adekotse. Sa bagay. Kasanon nila kay Makaryo. Sapay galante. Itad na amin nakidawang. Ngam saan kung ay ayatan talakayon. Piman mo't ala kay Makaryo. Mangnamnama iti awan. Pasensya laangan. Sana bale, tanaragsak mo't iti sidong ko. Maragsakan nga ta? No ibagam amasikog ka? Oh, apay adi ka matagtagari. Ada ka di pakariribukam? Nasakit ti ulok. Marigatan nak iti imparami ti profesor ni. Iso ita ti pampanunutak. Kasta ka di? Henry, mabalin ka di nga agkalaysatan? Agkalaysa. Saan ka di may mayat? Inton makaturpusak? Kaya't mo asawan. Aguray tapay, itinasurok amay sa atawan. Mabiit lang nga orayin daytahan, love. O sige, agtalakakan ka, Henry Love. Pards, nakapili ka din. No asino ti pilyam kadag iti babae iti biyagmaw. Tubing, wano ti bakat? Di nak man riribukin. Kat lang aro din nakaturturog amang pampanunot. Ay, kunak man, no naganas ti maadaan iti dua ka relasyon. Wala, no saan ang nagsikog ni Bianca? Ay, ang mga no sapulan na katidadi ni Bianca. Kat ibaga na nga ikalaysam ti anak na. Nagmayat ko ma, tapno maerano dak iti kinabak nang da. Agam awan mo't aramatak amang ikalaysa iti anak na, no bilang. Ay, saan ka makaliklik no dumakkel ti tiyan ni Bianca? Dakkel aparikot ba ito, Pards? Jack amuno niya ti aramidak. Buyaam ti video nga inala, ti biniling ko. Adtoy, kita. Kita man. Ni Henry, adda ka innagak na babae itirwangan ti maysa asiled. Kita ti sumaruno nga aramidan da. Imunagda iti siled, sada inrikap. Padpadaksak ka din ni Henry, manang. Napatag ka kanyak. Iso adyak kayat alukwan na ka ti asino man. Lucia, i-forward mo man kanyak dayta a video.
Agsarita kaminto ken ni Henry itinalapat. Ariglado, manang. I-forward ko kan ka. Nagsakit a panunutan. Nga isukat nakati ay ayatem. Ar-aramaten na kalaang ni Henry, manang. Nagturpos to dayjay. Masiguradok apanawan na ka. Luklukwan na ka di, Henry. Apay kung maalukwan ka. Napatag ka itibiyag ko kunak manan. Napatagak ka di. Wano ti kwartak tinapatag. Anya ka di dayta, sasawa mo? Nagdamag ti kapsat ko. Kat si kakanutin ang bayad iti abang dayjay asilid. Apag sinsinarakan nyo iti babae. Palawaga ka, Laura. Saan ko nga ayatan ti babae? Sika lang ti ayatag. Ulbod! Ah. Napudno nga ay ayatem ti maysa a tao. Saan mo alukuan? Inaramat naklaang, Henry. Isu a pumanaw ka iti sangwag. Katjak kayaten a makita ti panagrupropam. Panaw! Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni daddy ti kayat ko asawan. Hello, honey. Mabalin ka din nga umay ka dito'y Blue House. Dito'y umok ti ayan-ayat ta. Adda dito ni daddy ti kayat ko asawan. Diyak pa'y makapanaw dito'y. Di nakpalubusan ang pumanaw. Kastaya, agmay may sak namin dito'y. Sige, tarumaran ni daddy iti silend. Bye. Hello, bro. Hello, bro. Nakapili ka din. No asino ka dagiti dua tinagasat. Kuwa, bro. Problema. Pinapanaw nak ti bakit. Anya? Mangrabrabak ka di? Saan? Agpaiso ti bagbagak. Jack amo. No nangalaan na iti video nga impakita na kanyak. Anya video? Tika dami ka ni Bianca iti Blue House. Apay ngamin adi kay nagananad. At dalagit din ang sipot kada kayo. Ayan mo itan. Adak dito silid mo iti Blue House. Agmay may sak nga ro dito eh. Ay, awanin. Solo fight ka nga ro din ita. Outside di Colombo. Si Kamit, mariribu ka nak lang nga ro din. Tilay bagbagam. Mayak, bro. Ta damagak man no anya tinapasamak. Basta man nakapungtot anang ipakita iti video. Ay, kasano itan? Inay-ayong kumaa. Nagrason ka. Ay, sayang ti sugar mamim. Sapay awan pulos kwarta kita. Anya nga ti pagbayad kunto numadanon ti panagbabayad iti abang. Mano ka di abulan ti binayadam dito'y asilid? Talo lang. Ingulpim nga inted ti sugar mamim? No ayabak ni Bianca dito eh. Anya nga iti ipakan ko. Uray awan makan. Numabsog kayo itinasamit nga ayat. Agawit ka man langan. Awan mo't lang ipakan ko kun ka dito eh. Di nakmot pagpupulutan Awan gayam. At dain nalak apulutan ta. Uminom taman. Mayat ko man magkalaysa kami kan ni Bianca. Tapno makunabak na nga mat. Adda ka di aramatam apagkalay sayo. Awan sapay mat gargaret mo. Itugot mo. Idi pinagtalaw na ka ni sugar mamim. Dayta nga raw. Sapay dayta. Kalsun mo amatintinag. Nawan barikas na. Ay, amanan. Dinak man surunan eh. Unay ka. Sino ti kasuron mo? Di mo ibaga siya. An-andingayin ka lang arudan.
Indon kwan. Panawan kamat. Ni, Hmm. apay ngay. Ag may sak lang arudan. Ah, Panawan lang pala ang mat. Sige man langan. Agtalawak. Tuwi suti ko nam. Wala. Mabana kon. Di mo ka di tinamag, no apay nga awan jay lugan nila kay Makaryo. Nagtaksi si Mangpat. Ita, nagtaksi manen apim manaw. Dinamag ko, ngam ko na nga adda ka no shop. Adda ka no pinasukatan na. Imbagam ka di amasikog ka. Saan? Tanadlaw ko nga alusiisen. Balikid a balikid. Saan a makaturog? Apay ka no. Di mo dinamag? Parikot ka no iti kumpanyada. Nadlaw ko a mariribukan unay. Awan pa'y inted na akwartak kita. Anya nga tati parikot na. Nabangkrap nga ta? Di namat nga rod iba ka. Di pa'y makapangan. No saan ang makapangan, kan saan ang makaturog? Kaawatan nga rod, anadagsan day ta aparikot. Lading itak no naikan ka iti pakalidayam, manang. Awan basol mo, ading ko. Inaramid mo laang tirumbang. Malading itanaklaan. Taadon apabor ti inted ko kankwana. Ngam lino ko nakpailaang. Adayo nga ubing ngam iti sika. Iso nga imposible adi nakalukuan. Ado maten tinakita nga uray mano atawan ti agwadda. Kat napudnulat ta ti lalaki. Adda dagiti mananggon daway. Adda met dagiti napudno. Manmano tinasingpet kan addaan iti nasaya ta panagpuspuso. No may papan iti kastabanag. Naggasat ti makatumpong iti kasta a klase ti lalaki. Ay, iso ano agayat ka manen, may mayat jay saan anataer, tapno saan ang makasapol iti sabali. Amok nga agayam kayo ka ni Henry. Saan ka di? Uwan, ma'am. Apay ka di? Amom ka di no ayan na ita? Ha? Saan ka di ada kayo ti agkabalay, madam? No di mo amo. Adda saan ko nga mo? Saan ko matakabalay, ma'am? Saan kon akabalay dayjay amanang gundaway? Ila ko kon ti kotse nga impausar ko kankwana. Ay, sayang ti kotse, ma'am. Numabalin la ko ma. Ited mo langan kanyak. Saan asinsinan kotse ti pagsarsaritaan ta? Ay, Tapno basta maipadawat latan. ko ha, ma'am. Raba ko lang mata. Ang agbaliw ti panunot mo. Akit? Awan dakas na. Igatangan kan tulaangan iti sinan kotse. Di ta ka man laangan. Unahin, day taabakat. Hello, bro! Anya man ang tirapak mo. Tanangam, nagitibagbagam ta problemado ka. Bro. Ila ko kanon ni sugar mamim ti kutsem. Anya? Sayang pa iti kotse. Saan mo na kutsi ita, bro? Awang gayam. Saan ka di nakakutsi? Ti kanayon amang itulod ka ni Bianca ija pagadalan? Uwan, man. Ang kotse ti daddy na. Ay naggasat kan no maasawam ni Bianca. Parikot ko man, hudno kasanok nga ikalay sa... Ay kat ibagam kan kwa na Agkalay sa kayon. Uray, tamasikugan. Nasayata na ka umay ka, Bianca. Mailiw ka unay kan ka. Pimanaw ni Daddy, iso anak ka umaya. Addan sa parikot na, iso anjak nakadawat iti kwarta. Uray siya nga ron. Jack matan makadawat iti kwarta ka ni Mami. Tada di mi nagkinawatan. Kasta ka di? Kasano ka nga ro dito'y Blue House? Mariribu ka na nga ron. Jack amo ti aramidak. Ingka dumawat iti dispenser kini Mamim. Tapno makadawat ka iti allowance mo.
Sabali ni mami ang makapungtot. Di na kaya tidagulit. Adda kagura na. Abi nga tadi nakinikan ni Makaryo iti kwarta. Awanan kwarta. Panagbabayad man na iti tuition. Dandani man nga minan ti eksamen tayo. Aywan gayan. Sana bali. Dumawataktokin ni Makaryo iti pagbayad ko inton sumangpat. Siyak, husto lang ang pagbayad ko timpaw itda na ng akwarta. Imbagan ka tadda impaw idda. Ngam siya, awan. Kasano no di nakaikan ni Makaryo. Di saan kan ang maka-eksamen. Tapno na yunan na titad na. Ibagak ama si Kugak. Nga di nga ibagam aputot na, ti di na putot. Ay na friend, makaamuditan. Ikan naklakit di iti kwarta. Oh, hello bro. Apa ang nakawag ka? Agpautang ka man iti kwartam. Danda ni eksamin mi. Ngamjak pa'y nakabayad. Saan ka maka-examine no di kagbayad? Kasta nga rod. Sayang da ito yung semestre nung jak maka-eksamin. Saan pa'y mo't nagsweldo, bro? Mabit lang Tainak mang balik ni love mo. Darasa mo rod. Di mo ibagbaga asyak tag kasapulan Ibagakit di nga agpakpakaasi ka. At di na kaikan, loko. Ingagid din. Wanan. Pagulbudin nakmanan. Ada ka din alam ka ni Bakat Brihida, bro? Sikat yag kasapulan. Siyak timutang. Ay, siyak pa'y timay dito Ay, naggasat kakit din. Iyag mo nga rodan tayo nakagbayadan. Malada ba kaun? Aday ta. Ala, mapanak nga rodan. Hindi ka pa'y nagyaman. Ay, unay kan. Agyaman ako na intong maminsan. Ala, ingkan iti trabaho. Addan tula kayat mo. Di ka kasasao. Ay, no, di nakasao. Di si kangarti mang bayad iti inutang mo. Anya? Ay, unay kan. O anya, saan ka kadipay ang nakadawat iti pagmatrikula? Urayak asumangpat. Deadline to no bigat ti panagbabayad ta eksaminan. Kasano no di ka pa'y makabayad? Di pa'y lakad sumangpat day alakay. Amo na pa nagbabayad iti tuition. Ngam ko na mata problemado. Di na ka di pa imbaga ti problema na kan ka? Ay na, awan bibiyang ko iti parikot na. Basta ikan na kuma iti pagbayad ko iti pagadalan. Ay, nalabos ka mat, Bianca. Masurunak nga rod. Tadinak pa'y lakit ikan iti pagbayad ko. Daddy, imbagta si mangput kan. Di pagbayad ko ngay. Examine min inton bigat. Diyak maka-exam do sa anak ang makabayad. Beta nga ro tinakaladawa kasi mangpet. Napanak nang irwar iti pagbayad mo. Agyaman ako na ikan ka, Dad. I love you. I love you too, Bianca. Aramidek ti amin, tapno di nakisukat. Pulos asaan ka nga isukat. Uray anya ti mapaspasama. Awan ti mamagsina kadata. Dayta ket ti kayat ko kan ka. Nalailo, ken managayat. Agad-adal ka di pa'y ti mananggundaway agayam mo. Asino ka di tidakdak amatem, ma'am? Anya pa'y ngay, no di ni Henry. Kunanan sa anakaban ni iti nataba alamos. Kasano ang makabaniit, kat di na pa'y amo ti agkalap. Saan ka makauawat? Ay, kurang ti panunot mo. Imbagam ang nataba alamos. Apay, lamos nga rod ni manang mo, tapno mabaniitan? Ay, talaga adi ka makauawat. O sige, panawan ka man laangan ditoy. Amom, Daddy. Agbalin kan apudpud no a Daddy. Anya ti kayat mo asawan. Iti pudpud no adadi. Masikuga kon. Anya?
Kasano kumaama si kong kakatlo pasak? Balang kantis! Ah! Ala, isublim tiintad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo matan dito apartment. Masakbayan. Masikuga kon, Daddy. Anya? Kasano kumaama si kong kakatlo pasak? Balang kantis! Ah! Nagpuskol ti rupam amang ibaga amasikog ka. Ala, isublim kanyak ti intad ko apang tuition mo. Kat pumanaw kayo matan dito apartment ko. Anya? Lupas ka? Wen, kaawatan asaan lang asisyak ti lalaki iti biyag mo. Itamat lang. Pumanaw kayon dito apartment. Anya? Pumanaw kami? Wen, insin anak ni bakat ko gapukan ka. Just kikit de. Rinukar ka, babae. Mabalin ka di nga inton bigat kami na pumanaw. Tawan pa'y pagturungan mi, sir. May sakamat. Konsentidora ka gayam. Apay a pinalubusam nga inabalbalay naktigayam mo. Saan ko mat nga mo, sir? Anya saan nga mo? Imposible dayta. Apay adi mo imbaga kanyak ti mading aramid na. Isong ita, pumanaw kayon. Sorry, sir. Awan basol ko iti napasamak. Basol mo kanyak, ti di mo pa nangibaga iti mading aramid na. Kinonsentem. Inuray ko ngamin nga iso ti mangibaga kada kayo, sir. Agpada kayo ama ng gundaway. Ala, agimpaki kayon, tapumanaw kayon. Uwan, sir. Mapantabiit ijay ayan ni Henry. Adda ijay Blue House. Makidagusak pa itarabi Ngaminton bigat. Agbiro kakton iti sabali a pagabangak. Agsinata ka din iti pagyanan. Alangan mo't amakisiledak iti siledyo ka ni Henry. Ni Henry tinagbayad iti abang ti siled. Imbaglakit din tada ni Henry a pagkamangan ta itaarabi. Dahito iti bunga ti madi nga inaramid mo. Nairaman akpayan a nakabasol. Anya kumati ipanakkel da di alakay. Di uray agsina kami tadamot ni Henry. Apay nga ado ti gargaratyo. Apay adi mo inyawag. Awan nga min load ko. Ay, makiturog pa'y basi tigayam ko itaarabi Taawan pagkamangan na. Hindi kayo mauawatan. Apay arabrabi kay nga imay. Ada pa'y gargaratyo. Pinagtalaw da kami. Sino tinang patalaw kada kayo? Ti amam? Saan ko nga amaday jay? Pinagtalaw na kami ti akin kukwa iti apartment a paggiganan mi. Kunak man no at balayo dito syudad. Awan, agigan kami iti maysa nga apartment. Wow, balang kantis mat gayam dayjay abayang ka. Baga nakit din ang masikog, kat may saak alupas. Oh, just kaya babae. Oh. Tinasayaat. Agsubli akan ni Magda. Dumawat ak iti pamakawan na. Barang maawat nakpay. Oh, anyamatan. Kaslaki din insukat ko iti tanso. Ti balitok nga ikutak. Magda, umayak man. Adda ko maimportante abad saritaan ta. Pangasim. Magda, agsarita ta kuma. Anya pa'y laon tin mayam ditoy. Ingkay jayan ti babaim. Awan ti babae ka. Pinagtalaw ko na. Pinagtalaw? Indun kwan, addan tumanan sa bali. Pakawanan na kuma. Saan na maulit? Ag-hunger strike out dito'y ruangan ti balay. Aging ka mapakawanak. Di ka gar-aramid iti saan nga umno dita, Makaryo.
Magda, pangasim, lukatam ko matiruangan. Tapno makitam, anak ka pa rin tumangak nito'y ruangan. Pangasim, pakawanan na kuma. Panawan kayo pa tay nakagbirok iti abanga kasilid. May ikawa no agsina ta iti silid. Kapilitan na agsina ta tadamot ka duam asabali. Kasano ngay itan? Diyak maka-examen, tadyak mo't nakabayan. Sayang talaga. Sa bali mo't ngamin ti inaramid mo. Sa bagay, ado pa'y tigundang tapno maituloy ko ti panagadal ko. Wan mo't kit di ngam no aganak kanton, asino ti agawir iti anak mo no agadal ka? Adda ka pa'y di tarwangan. Kunak no pimanaw kan. Pakawanan na kumamagda. Si paparinto mga tapno mapakawanak. Tumakder ka dita. Saan na sa iya at akitaan ang nakaparinto mong kakit din di tarwangan. Pangasim kumamagda. Ikareka. Isardang konti madi nga aramid ko. Sikapay lang ti asawa ka. Ti numero 1 iti biyag ko. Tumakder ka dita, kunak. Di kag parinto mong dita. Diyak tumakder. Aging ka mapakawanak. Ulitak. Ag hunger strike kak dito'y ruangan ti balay mo. Tapno lang mapakawanak. Tumakder ka nga ruditan. Mapakawanak ka din, Magda. Anya pa'y ngay. Alangan mo't nga hunger strike ka di tarwangan ti balay ko. Oh, ay na. Agyaman naklaunay, Magda. Ay ikareka. Idya kung ti babae. Si kalangan ti babae iti biyag ko. Awan matiluto ka kaninta. Mabisinak paikit din. Ala, dito'y kapailangan nga, Roda. Inak man mangiremedyo. Pangiremedyo am ngay. Inka kadikin ni mamim. Saan ko amami, Dayjay? Anya ti kayat mo asawan. Pakawanan nak. Ang sugar mamik ni Brihida. Insakripisyok ti kinabak nang na. Gapo iti panagayat ko kan ka. Anya. Amom ka di a sugar dadik mat ni Makaryo. Tikun kunak a dadik. Anya. Agpada ta iti kasasad. Ala, ang dapay papanak. Agsarita tanto. Ay, anak ti salbag. Kunak nubak nang. Saan mat? Taddamat gayam sugar mami na. Kaawatan nga, pada kami amarigriga. Ne. Ay unay kan bro. Apay akas tatilangam. Kunak no swerte ak anak relasyon ko ni Bianca. Ah. Ang malas mo't gayam. Ne. Apay ko maamalas. Saan ka di anaragsak ako nam? Ha? Iso ti pagsanggiram, tabak nang. Ti amok akit iso ti pagsanggirak. Ah. Isumod gayam ti agsanggir kanyak. Ne. Kasano day ta? Saan ka amaawatan? Saan abak nang ni Bianca? Agpada kami gayam. Anya? Peke, ti kayat mo asawan? Agpada kayo nga rod, peke. Wen, ala, agpautang ka man iti kwartam. Awan mo't iluto mi akanin min. Ay, ingka umutang ka ni love mo, abakit. Mangtad kakit din. Kasano ang makautang ak ngay. Kat kaguranak dayja, bakit? At day tati may 1 kilo abagas. Kinbasita natin. Day talati na diskitar ko. Kasano no maibos da ito eh. Ay, nagrigat matgayam. Inak padasin tagbirok iti trabaho. Anya ngay a trabaho. Narigat ti agbirok iti trabaho. Uwin nga rad. Ang padasak lata. Inak man kid di ag-apply akas waiter. No da bakante. Inkapadasan Ngam kinsenas kan katapusan ti sweldo. Nagbayag. Maburido ako. Awampay mo't iso amin ta.
Kamusta? Adda ka din trabaho? Kinuntak samot amin ni Brigida ti restaurant. Awan mo't bakante. Kasano nga ro ditan? Ay, jak lang nga ro din naka-examen. Agbisin tapay. Ada ka no nakita ni Willie a bakante a construction site. Ti problema, awan padas ko iti construction. Imbaga, no kayat da ka nga awatan. Kat ko namat nga awan padas mo. Para bunagan na iti simento. Kabailam ti agbunag iti semento. Ikarigatak. Imbag di makaduminggo. Ta iti daadagos ti tangdan mi. Saan akin sinas kan katapusan. May mayat nga rod no kasta. Paniinak pa'y umutang kiniglenda iti usaranta. Apay nga ado ti umawawag kan kamanang. Napan kanu nag-apply ni Henry akas waiter kadakwada. Saan nga amo ni Henry agagayam kan kabagyak dagiti napanan na. Agbisin ti loko, iso nga agbiro kan iti trabaho na. Awan ti mabalin ko, no di da kayat nga alaan akas waiter. Ammo da ngamin, asaan a mapagtalkan. Marik na itan ti rikat. Taawanan iti sitong mo. Sayang ti impaay ko ken kuwana a panagayat. Uray no sinupapakan na kumamot. Anyang nga rod ngay, awan ti mabalin. Iso alipatan mon. Isu nga ipaay ko langan kada kayo akapamilyak ti amin ko. Imbag kayo pa'y tadidak lukwan. Kat namnamaamat nga agserbi kami kan ka. Kaspod no akapamilyam. Agyamanak, ading ko. Nagretera kayo ka din? Ape anasapang kaasimang pa. Dagiti kakadwak ti agbungbunag. Sagdudwamot ngamin asupot ti siminto ti awitin. Kabailam ka di matidwa? Pinadas ko nga rod. Pinagtunda ti dua supot iti abaga ket nakosubuak. Natinag ti simento. Kat, anya tinapasama? Siyempre, nabutbutanan at isupot ti simento. Nakita ti porman may, ket nakaungat ngayon masidag. Anya nga iti kunana? Inyawat na ti dugasot. Ket agawidak ka nun, tadida ka sa pulan ti nakapsot. Kaya't mo asawan. Awan trabaho mon. Awanin Bro, saan ka di nga dan trabaho? Inikat na kon ti porman, tanatinag ko ti simento. Anya? Kabaalam ti agbabai iti mano? Di mo kinaya ti simento. Marigatan kami, tawan trabaho. Agawid kayo lang ni lugar tayo. Unsa, ibagak day ta ka ni Bianca. Imbag ijay, tawan ti abangam apagyanan. Una, tadida ka alaan dagiti restaurant. Tagagayim kan kabagyan kanu ida ni love mo. Ha? Day ta tinanggag ko asaritaan da. Nukasta, binagaan na amin dagiti restaurant apag-applyak ko ma. Kasta unay arigat ta dito'y syudad. Agawid tan sa laangan iti lugar ang nagapunta. Una, agkailyan tagayam. Ang agdumalang ti baryo ta. Dayto'y siguron ti dusa ta aman ng gundaway. Agpadataan ang gundaway. Ken datamo ti pinagtipon ti gasat. Wan, tapno siguro agnakam ta adwa. Into nagpasngay ka. Ken into makaawat ti anak ta. Ibagatan to, adakas ti manggundaway iti pada a tao. Mangnamnama ka, Henry. Diyak kayat amapadasan ti anak ta ti mapadpadasan ta. Diyak kayat atuladen na ta. Tamadi ti manggundaway. Baliwan ta ti mangrugi. Ket aggagat ta. Para itinaranyag a masakbayan ti agbalin a pamilyata.